paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nun nga bida tayo anay Kapitan Enteng. Oh, amom nga usaran dahi ito'y touchscreen a ginatang ko a cellphone mo, Enteng. Una, di talaang. Inggatangan kan iti kasta. Tapno saan ka ariri-ariri nga awan cellphone mo. Kasapulak ti silpon na. Tapno nalakadak amakuntak dagiti ka barangay ha. Ala, di mo pukpukawan dahi ta. Nangina dahi ta. Uwan ka di. Apay-apo kawag nga. Ay, laglagi pam 2 abulan nga honorarium mo ti pinanggatang ko iti dayta a cellphone. Iso nga an nadam tapno saan amapukaw. Yes! Nag-replyan day text-mate ka. Basahin naman, Chef. Ay na! Anyat ko na nga, Chef. I love you tao ko na Oh! Kita man! Basahin. Saan mo't nga I love you to timbaga na? I love you tao ko na. I hate you kunana. Saan mo ta? Basahan nga min analaing, Chef. Man? Oh. I hate you mo't nga agpaisaw. Hala, kagurugura na ka, Chef. Iba lang kung saan dito yung cellphone ka. Ni, apay nga. Pangipapasa mo tinda ta cellphone mo tipong tutmam. Diyak mo't lang makaaram pala. Uwan, Chef. Iso mo lang. May mayat ti baraw. Ay, anya matikas tuyan. Sumrek ka diti barangay hall. Poro nakadomog ngag cellphone dagiti masang petam. Aw, kagawad Tomas. Oh, apay, kagawad ko anang. Nalpas maon tay papaaramid ni Kapitan ken ka. Ay, hunan niya. Ungtan na ka ni Kapitan inton sumangpait. Idi pay lanapan alawas ngay papaaramid na dayjay ken ka. Ay, mabit lang. Lipasok lang dito, ay ayam ko dito yung cellphone ko. Ay, sapay nakangato day tasakam di talamisaan. Dilaw ka, dilaw. Ag cellphone kamot ngamin Ay, mamuan ni Kapitan day tangar aramiden nyo, ungtan na kayo. Awan, pa'y serbida kita anabutusan akagawan. Wah, Asino ti paspasagida, Mare? dagita akagawad Akat kagawad akmait. Dagi jay nasang putak ijay barangay hul akakagawad Apay aya. Nagaduda, ngam nakadumog damit amin ijay silpunda. Ay na, inungtak man idan, itinapanak ije barangay hall. Mapanak ko maagreklamo, Maray. Ngam saan dakmet apan pansinan dagi jay akakagawad. Nasaysayaat no ni Kapitan ti pagdiretsuam. Ayunan niya. No awan ni Kapitan ije barangay hall, mapan ka ije balayda. Ayunan niya. Malainggan, Mare. Enteng, adda tao. Pagkuna amat. Agtataol di asaw. Ingka kitaan. Baon ka la, baon mat. Nakatugaw ka lang dita nga cellphone. Idento ta siya, trabahwak amin at trabaho dito balay. Angam agreklamo ka pailaan. Nakman la kitaanan. Nembagngal daw mo, Kapitan. Kastamat kan kamaray. Umayak ko magreklamo. Ay, mabalin nga i-text mo lang tanti reklama. I-text ka? Una. Awan mo't cellphone ko. Kasano ko mga i-text ko ngay? Ang kagumatang amaray. Ay na, Kapitan. Awan to pa'y maigatang ko itibagas. Day tanto lakit din cellphone. Ay, di ka nagreklamo na awan cellphone mo. Masapol, agumatang ka. Kahit, anya ngay Mare, nakareklamo kan ni Kapitan. Adda man la damagak, Maray. Anya dayta.
Apay, sino katan yung tiwagas ti pa nagreklamo dito yung barangay taya? Ni, saan may? Apay aya. Imbagamot ni Kapitan nga itiks ko kanula ang ti reklamo kan kwa na. Anya? Masapol ka no agumatangak iti cellphone ka, tapno makapagreklamo Imbaga na dayta. Wan maray. Apay ngay, anabaliwanan. Awan cellphone ko. Kaya't nasa wan saan akon amabalay ngagreklama. Ha? Nagadudag iti tao dito'y kabildatan asaan amakabael agumatang iti cellphone akas kanya. Kasano kamin nga. Inteng, Rabien, amangan no di mo amuti oras, nakadumog kamutlatan di ta silpon mo. Rabiin aya. Katuan, nasip ngatan ti aglawlaw. Aya. Ay, wala niya. Ingkamot kitaan dagiti tanod mo no agron-ronda damutlaang wano saan. Masapol pa'y aya. Awagaklatan ni Kwarog Ay, may mayat mutlaang numapan mo kitaan ida. Agringan. Hello, Angkal. Oh, hello! Abay! Ay, agron-ronda kayo mitlaang. Wananggal! Rinabi kami nga gronronda ka dagiti tanod kao. Ay, mayat. Very good. Nangag mo dungaw. Rinabiida ka no nga agronda. Ay, Kunakon ka. Nagbiit mo awagam. Apay ngay asaan kami matan nga agsisisyon. Jakto pa'y makitkita ni Kapitan iti barangay hall. Uray ni Kwaraw kandagiti kakadwa na atanod. Saan dan nga grunrunda maray. Anya ngayon ti mapasamak dito'y barangay tayo. Nusim madut amin ang dagiti barangay officials. Ay, di nakiramraman ta nagagetaklat tamaray. Awan ti pagkunaam kanyak. Sanak mo't makapagreklamo. Taawan cellphone ka. Ay, sabalin san ti mapaspasamak diti barangay tayo, maray. Apay asya ka ti imay. Kat ni Kwarog ti papaayabak. Busy ka numot, Kapitan? Ni ngay pala. Busy mo't lang. Anya nga ti pakabisian da. Jay silpon da Anya? Ura ing kakita ni Day paradaan may, Kapitan. Naglokon da ti Kwarog kan pala. Kita mo? Oh, nakadumog da iti silpon daw. Oh. Huwag nagpaisuan niya. Mapanak man iti ayan da. Ay, Kapitan. Di mo ibagbaga sakti ng ibaga, Ite, Iti da ito ibaga. anya? Saan kami nga agron-ronda? Anya? Apay saan? Agsilsilpon mo da chiptanod kan pala. Ay, makaungetak ka talagan. Ay, pudno ti ibagbaga. Ang pangasim di mo ibagbaga sakti ng idanaw. Warab, Abay, Angkal. dahil taman lang silsil punter aramide mo na. Ay, saan mo't Angkal? Makaungetak ka. Makaungat ka lang Na, makaungetak ka talagan. Angkal. Apay saan kayo kano nga agron-ronda iti rabi ay? Ha? Dahil tala silpunter aramide niyaw. Eh, Agronda kayo no saan nga Angkal? Na, ay kayat mo sa tim mabaot Ay, saan na Angkal? Uwan ka day. Agronda kami ninton rabi Dahil ta silpunter asikwaswan nyo. Sige, idulin ko nga rodan ti silpon ka. Ay na, Kapitan, nasaya at tayo may kanditi barangay hall. Anya ter aramidan dagiti padam akakagawad. Kita Da, naguuli magdamay. Agsilsilpon dagaya ma. Hoy! Adda ni Kapitan! Kapitan! Ay, Kapitan! Anda kagayam, ko. Awan babay niyo! Adda ni Kapitan, di kay pailag good morning. Good morning, Kapitan. Good morning. Anya tinararamin yun dito barangay hall. Kapitan. Awan di may parang yun, ta silpon ter aramidan yun. Saan ba, Kapitan? Umay ka, Kapitan, taday bagakan ka. Anya dahi ta. Apo. Umay ka. Bantayam dagita akagawad. Ta umay dalag silsilpon dito barangay hall. Awan ter aramidan da. Awan, masapad nga umay. Agawid da iti malam nga awan magapgapwanan da. Sumanilpon dalaeng. Bantayak nga ron ida. Wan, Kapitan, masapol nga aramidem ti kasta.
Marituyang, ada good news ko ken ka. Anya day tamaray. Napaanan ije barangay hall ni Kapitan. Mabalin mun ti mapan agreklamo. Kasta ka day. Win maray, gundaway munday toy. Mabali na kung nagreklama, uray awan silpon ka. Mabalinan, ala mapan ka. Ay na, makapagreklamo ak matlaangan. Ay, Kapitan! Ay, si Kapit Maray. Umayak man nagreklamaw. Ay, di ta ka lari daw, ah. Na, Stop ka na dyan. taapay, Kapitan. Nalawag mo timbagakan ka. Natandaan ang timbaga. Ti matandaan naklaang nga imbagam. No dareklamaw, agtik saklaang kan ka. Sumay. Ayan nga ron titiks mo. Awan nga ron silpon ka. Gumatang ka. Saan ay amabalin nga itan nga agreklamo ak? Tadda ka mat ditoy. Kan adda akmat anak kasango kan ka. Ada ka ron aramidik. Anya nga itar aramidam, Kapitan. Dato na. Cellphone. Anya? Bas-basa ak dagiti reklamo kanyak nga intiks da. Daytoy. Kita inreklamo na natakaw tinuwag na. Ken baka. O, kita. Kahit kasano nga rod nga aksyon am day tangay. Di itiks ko mat. Biro kam jay natakaw baka kenwang mo. Kunak. Di ada aksyon ka. Anya? Nay, apay ngay? Awan metten ti maibaon ko kada kayo adwa. Kwarog. Ibabaw na ka na time. Si kati babaw na. Na. Si kamatin nangag kung ibabaw na. Ibabaon kayo adwa. Duhata ka no, Uncle. Ay, ibatan nyo man ngamin data silpon nyo. Batam ka no ti cellphone mo, Kwarog. Si kalahan ka no, Uncle. Dua kayo. Ibatan nyo data silpon nyo. Ha, agbilangak. No saan nyo pa'y lang nga ibatan dagita cellphone nyo, makaraman kayo iti balunag. Ha? Bata ako nantay. Ni Uncle kat saan pa eh. Inteng! May sa! Aday ta. Ha, Aday ti lamisaan. sige, tumakder kayo. Ha? Ni Uncle antay. Saan mo't atumakdar? Inteng! Makaungot at talaga natin. Di makilan dagiti mata na. Ha, Jesus. kwarog, ingka gumatang iti asen. Daytoy ti igatang mo. Aday tapit namin ta di mo dengdenggan ni Antay, Kwarog. Sige, inak nga rod gumatangan. Si kamat inteng, ingka gumatang iti suka. Anya? Apay, agreklamo ka. Nagpagatang ka kuman akin ni Kwarog. Sika ti kayat ko amapan gumatang iti suka. Silpon ka la, silpon! Baon ka la, baon. Ha! Awan pa'y ti maibaon kon, no sa anak nga agungag! Nagsinnaruno mo dakwarog kan Kapitan nga imay gimatang maray. Nasabat ko nga rod ida, kasta unay ti misuot da. Kun italaan nakita ka saan ang nag-cellphone ni Kapitan. Ungtan na dagiti kagawad na nga ag-cellphone, nakarkaro mat gayam ti panag-cellphone na. Wan nga rod Ay, naisam nga ag-cellphone. Una yan day dya, Kapitan. Ay namaray, jay reklamo, jak pa'y naidanon kan kwa na. Takas ano, masapul ka numit nga itiks ka. Patpatsyamait. Sadot na lati agaksyon iso akas jet imbagana. Isumat ti kunak, maray. Ayan na nga, di imbati ta cellphone dito lamisaan, Kwarog. Isumat nga rod ti sapulak, Uncle. Saan ako na makatiks? Diya kung makapag-games. Ha? Agsangit kamot ka lang, Uncle. Agsangit akmat nga rodan na. Kadamagan ni Ante mo, nagkabilan na. Mga nuagungat nga eh. Banang dungo. Indulin mo tayo cellphone mekan ni Kwarog. Indolin ko. Apay? Kwa, kaano nga isublim, tadamdamagan ni Kwarog. Ay, siyak man ang timpambarmaw. Naa. Awanan, jakon isublay.
Idulin kon, taday tala ag silsilpon ti aramidan nyo. Ha? Saan kayo pa yan ang maibaon? Gapo iti panagay ayam nyo iti cellphone. Day talatan ti dumdumugan nyo. Iso nga uray agsangit kayo. Jack isoblay ti cellphone nyo. Ay, uray na sayang at abanag dayta. Nubidot met ti pangaramatam, kapitan. Ket imbes a makatulong ken ka, amangan no pakadadaalam. Ala sige. Dudan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay.